svima. Evo, drago mi je sudjelovati na ovoj prvoj konferenciji virtualnih asistenata i s vama podijeliti temu kako sam postala virtualni asistent, dakle od odluke do realizacije. Moje ime je Nives Spajić, znači vlasnica sam obrta Virtas Excel, zato što volim naravno Excel. Ja sam ujedno i zaposlena još uvijek i imam 28 godina iskustva u administrativnim poslovima. Imam posao zaista koji volim i odlične kolege, ali onda se pitamo zašto zapravo sam ušla u ove poduzetničke vode, upravo zbog želje za promjenom, jer u prvom redu želim neovisnost, želim dokazati sebi da mogu, želim se i dalje usavršavati, a isto tako evo svidio mi se i rad od kuće, jel? I onda kako postati virtualni asistent, od kuda zapravo početi? Nije toliko teško, to je svega par koraka, ali evo podijelit ću s vama te korake i neke od edukacija koje sam ja prošla, koje su meni pomogle na tom putu. Dakle, prvo odlučiti da ćete postati virtualni asistent, to znači da morate zaista sagledati sve što trebate napraviti da biste mogli realizirati to. Znači, prikupite sve informacije i kvalitetno donesite odluku da vi to zaista želite. Definirajte svoju ponudu poslova, specijalizaciju, to je ono što je Maja rekla. Ovdje samo su neki, evo, od primjera poslova kojima se bave virtualni asistenti, čisto da dobijete ideju, ali to uključuje još puno toga, no vi stavite na papir ono što znate i doslovno što želite raditi i eventualno kao nekakve ciljeve ono što biste željeli naučiti raditi, pa poslije pružiti kao svoju uslugu. Prikupite sve informacije kako početi sa poslom. Ovdje pod ovim mislim, znači, trebate naučiti kako definirati svoje cijene, tko su vaši ciljani kupci, kakvi su vaši poslovni planovi, koje alate ćete koristiti u svom poslovanju. Sve ovo biste trebali definirati prije nego krenete zapravo raditi. Ovdje je onda onaj nekakav zakonski okvir otvaranja tvrtke. Ja sam paušalac i danas nije teško stvarno otvoriti paušalni obrt. Zapravo morate odlučiti kako će vam se zvati obrt, kojom djelatnošću ćete se baviti, onda vam slijedi prijava u obrtni registar, što danas vrlo lagano riješite preko e-obrta. Morate otvoriti poslovni žiro, morate se prijaviti na zdravstveno i Bože moj, tako je, mirovinsko, ako niste zaposleni. Ako ste zaposleni kao ja, taj dio ne morate. Slijedi vam prijava u registar poreznih obveznika i naravno, evo sad je pitanje oko pečata da ili ne. Ja vam preporučam, jer ga još neki traže, jel, da ne bi imali problema. I počnite raditi to što znate. Umrežite se sa svojim kolegicama, virtualnim asistenticama, jer su vam one zapravo velika potpora u radu. I evo, čestitam, tu ste postali virtualni asistent, ali naravno to je tek početak putovanja, to nije gotovo jer vam slijedi razvoj svog poslovanja, znači to je traženje klijenata, praćenje trendova, stvaranje novih ponuda što uključuje onda i dodatne edukacije, aktivnosti na mrežama i još puno toga. Evo, ovo su sad neke moje edukacije i ja napominjem da je to moje iskustvo. Da li ćete se vi dodatno educirati, to zapravo ovisi o vašim preferencijama. Ovo samo, evo, možda dobijete neku ideju što biste mogli. Moj put je krenuo sa Majom preko LinkedIna i zapravo ja sam imala godinama otvoreni neki profil, jer je to bilo važno imati profil na LinkedInu, ali to je velika greška. Ne smijete imati neki profil, nego morate imati dobar profil na LinkedInu. I zato, ako ne znate kako, savjetujem vam razne edukatore. Moje je bila Maja i na njenim konsultacijama Maja je rekla onu svoju jednu čuvenu rečenicu: a što je, Nives, najgore što ti se može dogoditi. To me zapravo ponukalo da evo u 50-ima krenem u neku novu priču i da se usudim otvoriti obrt i krenem tim nekakvim putem. Jel? I to vam je moja preporuka broj 1. Znači, LinkedIn obavezno. Maja me naučila kako napraviti dobar profil. Na mreži imate, dakle, to je grupa, fantastična mreža s puno poslovnih ljudi, različitih profila koji vam nesebično daju i savjet i mogu vam pomoći i evo, toplo vam preporučam. Ako ne znate kako napraviti dobar profil, imate razne stručnjake za profil, osim Maje, tu su vam Tanja Đido, tu vam je Barbara Slade Jagodić, tu vam je Martina Raškaj. Evo, toplo preporučam, kontaktirajte ih, oni će vam sigurno pomoći oko profila.
I onda ona rečenica kod svih virtualnih asistenata, tako i kod mene, i onda sam sasvim slučajno naišla na pojam virtualnog asistenta, ali to je stvarno bilo tako, jel? I kao prava štreberica, ajmo tražiti nekakvu edukaciju i nezaobilazna Martina Žgomba i postani virtualni asistent, edukacija koju od srca preporučam. Ja ovako znam često pomisliti, iako je Martina puno mlađa od mene, ali onda si kažem, kada odrastem kao virtualni asistent, ja želim biti Martina Žgomba. Zašto? Zato što ona izuzetno organizirana, izuzetno je educirana, ima znanje na njenoj edukaciji, ona vam prenosi svoje znanje iz vlastitog iskustva koje je lako prihvatljivo i na kraju najveća vrijednost toga je što vi po završetku edukacije možete odmah početi raditi svoj posao, jel, osposobljeni ste da krenete raditi. Moja velika ljubav je Excel, obožavam tablice, obožavam brojeve, obožavam izvještaje i Luka Kobeščak vam je tata Excela. Njegova edukacija Excel u poslovanju zapravo mi je otvorio uvid da mogu naučiti još puno više toga u Excelu, ali ono što je meni primjenjivo u svakodnevnom poslovanju. Znači ne one nekakve formule koje vam ničem ne služe, nego ono što je prihvatljivo i Luka će vam pokazati kako zavoljeti Excel. Onda imate za digitalni superheroj, ako vas zanimaju digitalne vještine, nezaobilazna Eduza, platforma za poslovne edukacije, besplatno na YouTube-u, Udemy-u, Campsteru možete stvarno puno toga naći. Ne znam da li znate za HZZ vouchere. Dakle, oni vam sufinanciraju ne samo zaposlene, nego i zaposlene. Možete tražiti kod njih voucher za neku edukaciju. Što se otvaranja obrta tiče, definitivno Obrtnička komora, puno toga je na internetu, ali preporučam Startup Akademiju Plavog ureda, jer sa mnom su bili na edukaciji ljudi koji su htjeli otvoriti paušalni obrt, na kraju su otvorili d.o.o. jer im se to više isplati. LinkedIn, dakle, pod obavezno i ostale mreže biti aktivni gdje su vaši klijenti. Od Facebook grupa, virtualni asistenti, naša Mothership grupa, gdje imate puno savjeta kako koristiti alate, kolegice su vam tu na raspolaganju, Martinina grupa postani virtualni asistent, Be Your Own Boss, definitivno odlična grupa za žene poduzetnice, odličan poduzetnički mindset, paušalni obrtnici, poduzetnici za poduzetnike, ovdje vam poduzetnici međusobno daju nekakve savjete ili rješenja. Majina grupa fantastične i ono što moram reći, naravno, jedna jedina web stranica Go to Human Hub, to je sve doslovno za nas virtualne asistente. I ovim putem se zahvaljujem curkama iz Human Huba za sve ovo što rade za nas. Naravno, Sanji veliko hvala jer prezentira nas virtualne asistente i uopće osvještava da mi postojimo i da nas ljudi trebaju u svom poslovanju. Kao zaključak, dakle, usudite se krenuti u nekakve promjene, raspitajte se što to znači, što morate napraviti da bi to realizirali, krenite u realizaciju, donesite odluku, krenite odmah raditi sa time što znate, jel, i razvijajte poslovanje. Sve u svemu ovo je dugi put, jel, ali evo zaista želim vam da uživate u putovanju, jer ja jesam i bude vrlo interesantno i tražiti nove edukacije i nove klijente i to je bit toga. Htjela bih još napomenuti da kao virtualni asistenti vi zaista nikad niste sami, jer smo mi zajednica koja se uopće ne gleda kao konkurencija, gledamo se kao kolegice i uvijek smo ovdje na usluzi, uvijek smo ovdje dati savjet ili uskočiti i znači možete biti, zapravo imate uvijek jedan backup, jel? I evo, na kraju što sam ovo sve izvergala na brzinu jer ima malo vremena, zahvalila bi se organizatorima na prilici što su mi dali uopće da izložim ovu temu, jer ja sam maltene početnik u svemu tome i hvala svima vama na pažnji evo što ste me saslušali.